Bujumbura byahinduye isura. Irekurwa rya General Arenguiyome Bunyoni rifitanye isano n'iturika ryabereye ku Musaga mu mujyi mukuru w'u Burundi Bujumbura. Nimba hari igihugu kirimo ibibazo bikomeye cyane by'umutekano ndetse na politike, ni igihugu cy'u Burundi. Muri kano kanya tugiye kubabwira byinshi cyane ku iturika ryabereye mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ihurirana n'ufungurwa rya General Arenguiyome Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yagera ku butegetsi. Hari amakuru menshi ari kuvugwa ku bijyanye n'iturika ryabereye mu gisagara cya Bujumbura. Ubwoba bwinshi cyane buri mu baturage ndetse n'abayobozi muri rusange. Ihuriro rikomeye cyane riri hagati y'ifungurwa rya General Arenguiyome Bunyoni igihe gitoya muri Bujumbura hagaturika. Kuri ubu ngubu intwaro nyinshi zikaba zarangiritse, ndetse bamwe bavuze yuko ryoba ari igerageza ry'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Igitutu gikomeye cyane cyashizwe kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo arekure General Arenguiyome Bunyoni. Igitutu cy'amahanga. Amatora agiye kuba muri iki gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027. Ubwoba bukomeye cyane bufite n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hari byinshi rero tugiye kugarukaho ku biri kuvugwa ku bibazo biri mu Burundi. Hano ni ku Nkuru TV. Nimba utarakanda kuri subscribe cyangwa sabone ukoresha ururimi rw'igifaransa, wabanza ugakandaho. Ni ukujya munsi y'iyo video ukareba handitse ijambo subscribe cyangwa sabone, maze ugakandaho kugira ngo igihe cyose tubonye amakuru n'ibiganiro nk'ibi uze uba uwa mbere ubironka ubwa mbere. Iminsi mike imbere y'inyuma y'iturika rikomeye ryabereye mu bubiko bw'intwaro i Musaga mu mujyi wa Bujumbura, Uburundi bwari bumaze kwinjira mu bihe bidasanzwe bya politike n'umutekano. Ibi byatumye bamwe mu basesenguzi n'abakurikiranira politike hafi yo muri iki gihugu batangira guhuza ibyabaye n'impinduka zikomeye zari zimaze iminsi ziboneka, zirimwo irekurwa ritunguranye rya General Arenguiyome Bunyoni yahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'u Burundi. Iri turika ryabaye kuwa 31 Werurwe mwaka wa 2026 rihitana abantu 13, rikomeretsa 57 nk'uko ari ibyatangajwe na leta, nubwo andi makuru dukura mu baturage batuye hafi y'iyo kambi yaturitse vuga yuko abagera kuri 80 baba barasize ubuzima, ndetse n'abandi bataramenyekana imibare yabo bakaba barakomeretse, kandi ngo abapfuye bashobora kugenda biyongera. Twari twabwira yuko byabaye mu gihe igihugu cyari kimaze iminsi kivugwamwo amakuru y'igitutu gikomeye cyashyirwaga kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, haba n'imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. General Arenguiyome Bunyoni yahoze ari umwe mu banyepolitike n'abasirikare bakomeye kurusha abandi mu Burundi. Yari amaze imyaka 3 afunzwe nyuma yo gukatirwa igifungo cya burundu, ashinjwa ibyaha bikomeye birimo guhungabanya umutekano w'igihugu no gushaka guhirika ku butegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe yari yarigeze kurahira ko hatazigera amurekura keretse ariko nawe nyine yamaze gupfa cyangwa ari mwumva. Icyakora ibintu byahindutse mu buryo butunguranye muri Werurwe mwaka wa 2026 ubwo Bunyoni yarekurwa ku mugaragaro. Bivugwa ko ari ukubera impamvu z'uburwayi, ariko amakuru aturuka mu nzego zitandukanye akemeza ko yarekuwe burundu. Amakuru atangwa n'abegereye ubutegetsi ndetse n'imiryango yigenga nka Fokode aragaragaza ko irekurwa rye ryatewe n'igitutu gikomeye cyaturutse mu mpande ebyiri, imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Tubibutse gato ko mu gihe yari afunzwe mu ibohero rya Gitega cyangwa muri gereza ya Gitega, yaje kuhakurwa ajyanwa mu bitaro byigenga biri i Bujumbura byitwa Kira Hospital. Aho ngaho rero niho Pierre Karaveri
Mbonimpa ahagarariye APRODH yaba yaragiye kumusura maze agasanga uwo mujenerali ameze nabi cyane maze aramutabariza. Twari twababwira rero ngo ko impande ebyiri cyangwa impamvu ebyiri imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo cyaba ari igitutu gikomeye cyane cyashyizwe kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo arekure uyu yahoze ari minisitiri wiwe ashinja kuba yashaka kumuhirika ku butegetsi. Mu gihugu imbere bivugwa ko hari itsinda ry'abasirikare bakomeye barimwo ba generali n'abahoze ari abarwanyi ba CNDD-FDD. Tubibutse yuko CNDD-FDD ari ishyaka riri ku butegetsi muri iki gihugu cy'u Burundi. Ryatangiye gusaba Perezida Ndayishimiye nyine kunga ubumwe, gukemura amakimbirane ari mu buyobozi mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu azaba muri 2027. Iri tsinda kandi ryagaragaje ko kurekura imfungwa za politike zirimo na Bunyoni ari imwe mu nzira zo kugarura ituze muri iki gihugu cy'u Burundi. Ku ruhande mpuzamahanga, igihugu cya Tanzania nacyo kivugwa ko cyagize uruhare rukomeye, aho bivugwa ko cyashyize igitutu kuri Perezida Evariste Ndayishimiye mu nama ya EAC aherukamo yabaye kuwa 7 Werurwe umwaka wa 2026, kimusaba kurekura Bunyoni bivugwa ko ahagarariye inyungu zacyo mu Burundi. Ibi byose byabaye mu gihe ubuyobozi bw'u Burundi bwari buri mu bihe by'impinduka zikomeye, ibintu byatumye bamwe batangira kwibaza niba hari isano iri hagati y'irekurwa n'iryabaye nyuma yaho, birimo iturika ry'Imusaga mu gisagara cya Bujumbura mu murwa mukuru w'u Burundi. Iturika ryabaye mu ikambi yitwa Kabose, ikambi isanzwe ibikwamwo intwaro zikomeye cyane. Nubwo leta y'u Burundi yatangaje ko iturika ryatewe n'inkongi yatewe n'impanuka y'amashanyarazi, isesengura ryimbitse ryerekana ko hari ibindi bibazo byimbitse bishobora kuba byaragize uruhare mu gutuma ibi byago bifata intera nini gutya. Icya mbere ni uko ububiko bw'intwaro bwari buherereye hagati mu baturage, hafi y'abantu, hafi ibindi bikorwa bikomeye birimwo gereza nkuru ya Mpimba. Ibi byerekana ikibazo cy'igenamigambi ridahagije mu micungire y'umutekano. Icya kabiri ni uko iri turika ryangije ibikoresho bya gisirikare bifite agaciro kanini, birimwo n'ibikoresho byari bigenewe ibikorwa by'ingabo z'u Burundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho u Burundi buri gufasha FARDC igisirikare ca Kongo mu kurwanya umurwi witwara gisirikare wa M23. Ibi byagaragaje intege nke mu micungire y'ibikoresho bya gisirikare, nubwo hari amakuru amwe n'amwe avuga yuko iri turika ryoba ryaragizwemwo uruhare rukomeye cyane na M23, dore ko ari amwe mu makuru avugwa na bamwe batuye mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu mujyi mukuru w'u Burundi Bujumbura, bavuga yuko biboneye indege nyuma yuko iryo turika riba hejuru y'iyo nkambi ya gisirikare. Ariko icya gatatu kandi gishobora kuba gifite uburemere bukomeye mu isesengura rya politike, ni igihe iri turika ryabereyeho. Ryabaye nyuma y'iminsi mike Bunyoni arekuwe, mu gihe hari amakuru y'imitwe itandukanye y'abasirikare iri kugerageza kwishyira hamwe no kongera kugabanya amakimbirane ari muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi byatumye bamwe mu baturage batekereza ko hashobora kuba hari imvururu za politike cyangwa se ibikorwa bifatinye isano n'imbaraga ziri guhangana imbere mu gihugu, cyane ko bamwe banatekereje ko ari igerageza ry'ihirika ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nubwo nta kihamya ifatika igaragaza ko Bunyoni cyangwa abamushyigikiye bagize uruhare rutaziguye muri iri turika, hari abasesenguzi bavuga ko impinduka mu mbaraga za politike n'igisirikare zishobora gutuma habaho kudahuza mu micungire y'umutekano, bigatanga icyuho gishobora guteza ibyago nk'ibi ngibi byabaye mu mujyi wa Bujumbura.
Urujijo rwatewe n'iri turika rwaranagaragaje ikibazo gikomeye cy'imicungire y'amakuru mu gihe abaturage batari bafite amakuru ahagije. Ibihuhwa birakwiragira ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga ko ari kudeta, abandi bavuga ko ari impanuka. Ibindi byatumye ubwoba burushaho kwiyongera muri uyu mujyi wa Bujumbura. Ku rundi ruhande, icyemezo cy'igisirikare cyo kutazishyura indishyi ku baturage bangirijwe n'iri turika ryakomeje kuzamura impaka ku ruhande rwa leta. Kuba abaturage basabwa kwirengera ingaruka z'ibikorwa bya leta mu gihe leta ubwayo itagaragaza ubushake bwo kubarinda, byatumye ikibazo cy'icyizere mu nzego kirushaho kuzamuka. Iyo urebye ishusho rusange, iturika ry'Imusaga rishobora gufatwa nk'ikimenyetso cy'ikibazo cyangwa cy'ibibazo byinshi bihurirana: uburangare mu micungire y'umutekano, impinduka za politike zirimo kubera imbere mu gihugu, n'igitutu mpuzamahanga kiri ku buyobozi bw'u Burundi muri kino gihe. Irekurwa rya General Guillaume Bunyoni wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Burundi naryo rishobora kurebwa mu buryo bubiri: nk'intambwe yo kugabanya amakimbirane no kunga ubumwe, cyangwa nk'ikimenyetso cy'uko ubuyobozi buri mu gitutu gikomeye bigatuma bufata ibyemezo bwari bwaranze imbere. Mu gihe ibi bintu byombi, iturika ry'Imusaga n'irekurwa rya General Guillaume Bunyoni, bibaye mu gihe kimwe, bituma havugwa ibibazo byinshi kurusha ibisubizo. Ese ni impanuka isanzwe? Ese ni ingaruka z'ihindagurika ry'imbaraga za politike? Cyangwa ni ikimenyetso cy'icyuho gikomeye mu mutekano w'igihugu? Igisubizo by'ibi bibazo bizaterwa n'uko ubuyobozi bw'u Burundi buzabyitwaramo mu minsi iri imbere. Ariko ikigaragara ni uko igihugu kiri mu bihe bisaba ubushishozi, gukorera mu mucyo no gufata ibyemezo bikomeye bishobora kugarura icyizere mu baturage no gukumira ibyago nk'ibi mu gihe kiri imbere. Ariko ibyo bamwe n'abandi bavuga yuko umutekano w'igihugu cy'u Burundi utizewe, ni mu gihe hamaze iminsi havugwa yuko hari amakuru ko hari abajenerali batumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye iki gihugu cy'u Burundi, baba bariko barategura kudeta. Akaba ari integuro zimaze igihe, kandi niyo mpamvu ubwo Bujumbura haturika havugwa yuko yaba ari igeragezwa ry'irikwa ry'ubutegetsi ryari riko rirakorwa. Hari andi makuru tutararonkera ibyemezo yemeza yuko hari abasirikare benshi baba bamaze gufatwa bagafungirwa ahantu hatazwi mu matohoza cyangwa mu iperereza ririko rirakorwa ku byaba byarateye iri turika rikomeye cyane. Leta yo yahisemo kuvuga yuko ari inkongi yatewe n'insinga z'amashanyarazi zakoranyeho muri ubwo bubiko, mu gihe bamwe mu bayoboye iyo kambi bavuga yuko atamashanyarazi yarari muri iyo nkambi, ndetse mu gihe n'abandi bategetsi b'abajenerali bayoboye izindi nkambi za gisirikare mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko batazi neza koko nimba iyo nkambi yaba yari irimo ayo mashanyarazi. Amakuru turonka akavuga yuko ibyo byavuzwe na leta kugira ngo babanze bahumurize abanyagihugu, ariko ngo inzu iriko irasha nk'uko abarundi babivuga. Naha duciye dusozera ibyari bigeze ko byari biriko bigarukwa ko cyane. Mu kandi kanya turaza no kubabwira ibindi byinshi cyane biba biri kuvugwa hirya no hino mu Rwanda, mu karere dutuyemo, ndetse no ku migabane mpuzamahanga. Ibihe byiza nibyo mbifurije.